Muraho neza, mbahaye ikaze mwese mukunda ibiganiro bya Future Friend TV. Mbere yo kwinjira mu isi itangaje y'ubuhanga buhanitse mu bwubatsi, ntibibagirwe gukanda kuri buto yanditseho subscribe iri munsi y'iyi video, ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ukomeze kujya ku gihe ibiganiro byacu byose bidasanzwe kandi byiza twaguteguriye. Niba uri mushano kandi urakaza neza mu muryango mugari w'aba Future Friends, twishimiye kubana nawe. Uyu munsi tugiye kwinjira mu kiganiro aho tugiye kugezaho inzu z'agatangaza ndende ku isi dukesha ubwenge buhambaye bwa muntu. Nibyo turavuga ku nyubako 5 ndende ku isi za mbere kurusha izindi. Reka noneho tudatinze twinjire mu rwego rutangaje rw'ubwubatsi maze tukumare amatsiko. Reka duhere ku mwanya wa 5. Ahangaha rero turahasanga inyubako yitwa Ping International Finance Center iherereye mu mujyi wa Shenzhen mu gihugu cy'Ubushinwa. Nk'uko mubibona, iyi nyubako ifite uburebure bwa metero zisaga 599. Iyi nyubako yubatswe na sosiyete ebyiri z'ubwubatsi yitwa Kohn Pedersen Fox Associates ndetse n'iyitwa Photon Tomaseti. Iyi nyubako yubakishijwe urusobekerane rw'ibyuma n'ibirahuri bitapfa gufatwa n'umwanda. Ibi bigatuma iyi nyubako nk'uko igaragara ihorana ubwiza buhebuje mu maso babayireba. Ngira ngo nawe urihera ijisho ukuntu iyi nyubako iteye amabengeza. Ku mwanya wa 4 rero turahasanga inyubako ya Abraj Eye Bayit Clock, umunara uherereye i Maka muri Arabia Saudite. Iyi nyubako nk'uko urimo urabireba ifite uburebure bwa metero 600. Iyi nyubako nini ntabwo yiganje mu kirere gusa, ahubwo inafite isura nini cyane hasi kuko iri ku bugari bwa metero 43. Iyi nyubako ni agatangaza kandi ikomeje gukurura abantu benshi batandukanye baba baje kuyisura kugira ngo bihere ijisho ku bwiza n'ubuhanga mu bwubatsi. Reka dukomeze ku mwanya wa 3 ho turahasanga inyubako yitwa Shanghai Tower iherereye mu mujyi wa Shanghai mu gihugu cy'Ubushinwa. Iyi nyubako ifite uburebure bwa metero 632. Bikavugwa ko byatwaye hafi imyaka 20 kugira ngo iyi nyubako yuzure nyuma y'inkunga zitandukanye zagiye zitangwa. Shanghai Tower yadesigninzwe na kompanyi y'ubwubatsi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Gensler, yaje no kuyiherwa igihembo cy'ubwubatsi mu mwaka wa 2016. Iyi nyubako ifite amagorofa 128. Ifite kandi esanseri idasanzwe yihuta cyane, ifite umuvuduko wa metero 20 mu isegonda itwara abagiye mu magorofa yo hejuru y'inyubako. Murabona kuko iyi nyubako ya Shanghai Tower ni inyubako idasanzwe kandi gize ubwiza bw'umujyi wa Shanghai wo mu gihugu cy'Ubushinwa. Reka rero dukomeze ku mwanya wa 2 ho turahasanga inyubako y'amagorofa 118 yitwa MBERE. Iyi nyubako ifite uburebure bwa metero 677. Ikaba iherereye mu mujyi wa Kuala Lumpur muri Malaysia. Iyi nyubako yahawe izina risobanura ubwiyenge. MBERE yubatswe na sosiyete ebyiri z'ubwubatsi harimo iyitwa Fender Casaridis hamwe n'iyitwa RSP Architects SDNBHD. Iyi nyubako rero nayo ni inyubako idasanzwe, anariyo mpamvu yashizwe ku mwanya wa 2 kuko ni inyubako ndende cyane kuri iyi si dutuye. Mumfashe rero twakire inyubako y'agatangaza, inyubako ifite ibigwi kuri iyi si dutuye ko ari iyo nyubako ya mbere. Iyi nyubako ni umutako w'ikamba ry'ibitangaza mu bwubatsi kuri iyi si dutuye. Ifite uburebure butangaje bwa metero 828, hafi kilometero cyose. Iyi nyubako y'agatangaza yitwa Burj Khalifa iherereye mu mujyi wa Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iyi nyubako nini kandi ndende itangaje cyane kuri iyi si yubatswe na kompanyi z'ubwubatsi 3 arizo Skidmore, Owens ndetse na Merrill. Burj Khalifa igizwe n'amagorofa 163, ifite ubugari bunini cyane ndetse
igaragarira itangaje kuri isi dutuye. Burj Khalifa ihagaze nk'igishushanyo nyaco cy'ubwenge n'ubuhangange bwa muntu muri iki gihe dutuye, muri iki gihe turimo kuri isi ya rurema. Murayibona mwihera ijisho namwe inyubako ukuntu itangaje, ni inyubako idasanzwe, inyubako ku buryo uyihagaze munsi abona hejuru yayo akagira ngo ikoze ku bicu. Murakoze rero cyane kuba mwafashe umwanya mureba ino video yacu. Turakunze gukanda subscribe niba uri musha kuri channel yacu, kandi like nayo ni ingenzi. Komeza ugubwe neza nabo gutaha.